салом дӯстони гиромӣ, ҳамватанони арҷуманд, хуш омадед ба дарси чорум аз силсила дарсҳои компютер барои навёдгирон. Ташаккур барои иштирок ва тамошои ин навор ва агар обуна нашуда бошед, лутфан хоҳиш мекунем лайк гузоштан ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Дарси чорум аст, чӣ гуна гуфтем, ва дар дарси сеюм мову шумо тариқаи сохтани ҷадвалро гирифта будем, ки дар барномаи Word чӣ гуна ҷадвал месозем. Ҳамин хел буд, касоне ки дарсҳои моро пайгирӣ доранд, хуб аз ин чиз огоҳ ҳастанд. Имрӯз бошад тасмим гирифтем дар бораи тағйиру иловаҳое, ки дар дохили ҷадвал сурат мегирад. хоб ба ҳамаи шумо маълум аст, ки қисмати клипбордро гирифта будем, фонтро гирифтем ва параграфро нагирифтем, маъзарат, параграфро нагирифтем ва айни замон дар ин ҷадвал баъзе корҳое ҳаст, ки ба ин қисмати параграф эҳтиёҷ дорем. хоб аввалан масалан мо агар бихоҳем, ки дар рӯзи чоршанбе, агар масалан мо рӯзи чоршанбе, хуб ин ҷадвал забонҳо дар ин тараф навишта шудаанд, дар тарафи дасти чап бугем. Агар бихоҳем, ки дар ҳар рӯз мо дарсҳои муайян дошта бошем, пас ба ин тугмача мо ниёз дорем. Масалан дар ин ҷо аз ин тугмачаро интихоб мекунем, нигоҳ кунем, аллакай нуқта гузошт худаш ва ин нуқта хеле мегӯем, ки исмомадаги аст. хуб ина дар иҷа мегузорем. Чӣ гуфтем? Ина дар иҷа мегузорем. як лаҳза. хуб масалан агар ин нуқта барои мо писанд набошад, хуб аввал як забонро нависем. хуб масалан мо забони англисӣ дорем. англисӣ. хуб нигоҳ кунем, вақте интерро зер мекунем, тугмачаи интер дар тахтакалид, аллакай ҳамин нуқтача боз мебарояд. пас менависем масалан русӣ. хуб русӣ. як лаҳза. хуб русӣ. ва агар мо бихоҳем боз як забон дига илова кунем, вақте интерро зер мекунем, боз мебарояд. Масалан турки. хуб ба мисли ҳамин хел рафтан мегирад. аммо агар мо бихоҳем ҳамин нуқтачаҳое, ки мебинем нуқтаи сиёҳ, ҳаминҳоро агар тағйир диҳем, аз ҳамин тугмача меравем ва инҷо як чанд ихтиёрҳо дорад. Масалан нигоҳ кунед, шакли инҳо тағйир ёфт. хуб инҳоро метавонед дар дохили ҷадвал низ нависед, дар беруни ҷадвал ҳам нависед. хуб боз агар ягон чизи дигар агар лозим шавад, масалан баъзе барои аломати дуруст саҳеҳ гузоштан дар баъзе агар тартиби саволгузорӣ рафта иста бошад, масалан аз ин интихоб мекунем ё чоркунҷа интихоб мекунем. хуб ба мисли ҳамин, яъне нигоҳ кунем, тағйир ёфтааст, тағйир ёфтааст масалан. хуб ин фаҳмо шуда. Аммо агар бихоҳем, ки фақат рақам гузорем, пас ин буд барои аломатгузорӣ. ана инаш бошад барои рақамгузорӣ. Масалан нигоҳ кунем, 1 2 3 4 5, аллакай ин барои рақамгузорӣ аст. ва рақамгузориш ҳам чанд намуд мешавад. нигоҳ кунем, яъне рақам ҳаст нуқта, рақам ҳаст қавс, рақамҳои лотинӣ бигем ҳаст ва ҳарфҳои англисӣ ҳаст, ABC ва ҳарфҳои англисӣ, ҳарфҳои хурд масалан. хуб ба мисли ҳамин, яъне якчанд намуд пешниҳодҳо дорад дар ин ҷа.
خب برای ما مثلا این رقم و قوس رو انتخاب کنیم. اگر نگاه کنیم رقم و قوس ترتیب داده در اینجا و باز در اینجا به مثل انا این دارد. مثلا این قدر به کار برده نمی شود. خب در این در کدام صورت به کار برده میشه؟ در صورتی مثلا چه بگیم برای قانون ها، مثلا قانون، یعنی مثلا میگیم قانونی یک بندی به قسمی فلان فلان و مثل همین. خب میکنیم وقتی که از اینجا انتخاب میکنیم، از اینجا انتخاب میکنیم و میرویم. خب اینجا خب دیگه خیلی تغییر داد. یک لحظه. خب مثلا خب که باشد خب وقتی که بخوایم که مثلا یکم از دیگر سطرها فرق داشته باشد، پس یکم رو در جایش همون خیلی میگذاریم و باقی مانده رو انتخاب می‌کنیم، میرویم با این تگمچه و از این تگمچه کدومیش که برای ما و شما پسند باشد اینجا بگیم که این را انتخاب میکنیم. خب این قدر به کار برده نمیشه و درستی. مهمترینش همین یکم و دویمش است. و در اینجا باشد خب متن را به طرف چپ بردن و متن را به طرف دستی راست بردن. اما از بس که خانچه جدول ما خرد است، خب این رو ما میتوانیم در دیگر جا بسنجیم. مثلا یک لحظه دوستان گرامی، برای پاک کردن گفتیم از خط کننده ایریزر استفاده میکنیم. خب خط کننده میگیریم، این چیزا را پاک میکنیم، خط ها را. خب و در اینجا می نویسیم مثلا خوش آمدید دوستان گرامی. اکنون حاضر نگاه کنین، این در بین است و اگر بخوایم همین را به طرف دستی چپ ببریم، از همین نقطه، از همین تگمچه استفاده میکنیم. نگاه کنیم مزد این با کامل همش برد. حاضر متن انتخاب میکنیم و از اینجا میبریم. خب این طرف دیگر نرفته است، شاید که از سببی که خب این در اینجا گذاشته شده است. خب اکنون انتخاب می‌کنیم. خب نگاه کنیم تا اینجا میاد. برای که اینجا چند خط بود، ما اون خط ها را چو کردیم خط زدیم، یعنی کور کردیم. مهم این برای بردن متن استفاده می شود، یعنی به طرف دستی راست یک تگمچه دیگه به طرف دستی چپ. مثلا در اینجا اگر نویسیم همین را، خب نگاه کنیم میگیرد میبرد این رو به طرف دستی راست و اگر بخوایم به این طرف ببرد میگیرد این رو میبرد به طرف دستی چپ. خب یعنی این بگیم تگمچه برای بردن متن به طرف دستی راست و چپ. و این تگمچه بعدی برای زبان رو انتخاب کردن. مثلا حاضر این نوشته که ما نوشتیم، یعنی خوش آمده دوستان گرامی، این به زبان تاجیکی است. یعنی زبان تاجیکی عادتا از طرف دستی چپ آغاز می شود، به طرف دستی راست می رود و همون خاطر حاضر از اینجا انتخاب شده است. اما اگر ما مثلا به زبان فارسی نویسیم، خب به زبان فارسی مثلا خوش آمدید، پس ما باید که این تگمچه در طرف دستی راست رو انتخاب کنیم. در اینجا نگاه کنیم نوشته شده است که right or left، یعنی نوشتن از طرف دستی راست با طرف دستی چپ. و این یکمش باشد
left to right یعنی نوشتن متن از طرف دست چپ به راست. خب از راست به چپ انتخاب می‌کنیم، پس این شد از طرف راست. در اینجا معلوم نیست از طرف دست چپ از طرف دست راست، اما وقتی نوشتن سیستم کامپیوتری خودش میفهمه که این زبان هست که از طرف چپ از طرف راست به طرف چپ می رود. مثلا خب ویرگول موندم، من دیروز به مکتب نرفتم. دیدین؟ یعنی از طرف دست راست به طرف دست چپ. این خودش میفهمه که علاقه از طرف دست چپ از طرف دست راست به طرف دست چپ رفتیم. اما اگر راست را انتخاب کنیم، خب راست رو انتخاب کنیم، خب نگاه کنیم، لحظه خوش آمده. راست رو انتخاب کنیم و میفهمد که این زبان هست که از طرف دستی چپ به راست می رود. خب بعضی قاعده ها شاید که در این طوری نگیرد. وقتی از طرف دستی راست میمونیم، مثل اینکه ویرگول مثلا چپانه نشون میده، نگاه کنیم، فکر میکنه که زبانی هست که از طرف دستی راست مثلا از طرف دستی چپ به راست رفته است. به همین خاطر بعضی قاعده های گراماتیکی را فکر میکند یا زبان روسی است یا تاجیکی است یا که انگلیسی است. بنابراین وقتی نوشتن خوب میشود که ما زبانی که می نویسیم باید که اون رو موافق این تگمچه ها قرار دهیم. اگر فارسی عربی باشد این تگمچه را انتخاب می‌کنیم. اگر مثلا روسی انگلیسی تاجیکی دیگر زبان ها باشد که از طرف دستی چپ به راست شروع شود این تگمچه را انتخاب می‌کنیم. خب اینجا فهم شده. چی مونده از اینجا؟ خب اینجا مثلا sort alphabet size the selected text or sort numerical date. مثلا در اینجا ما نام های چند نفر را داریم. مثال نام چند نفر داریم یا نام چند زبان را داریم. انگلیسی، ت ترکی، ر روسی، ک کامپیوتر. اینها شاید که یک کمی اردلاش باشن. مثلا اول شاید که اول الف حرف ا است یعنی انگلیسی، دوم مثلا بعد از حرف ا ک هست، بعدا پر ر سه، بعدا ر هست، بعدا ت در آخران است. وقتی این را انتخاب میکنیم از اینجا نگاه کنیم و میرویم به سراغ همین تگمچه که ا ز نوشته شده است. وقتی که از اینجا انتخاب میکنیم اوکی میگیم، نگاه کنیم انگلیسی، کامپیوتر، روسی، ترکی شد. ترکی در اخیر آمد. برای چی ترکی در اخیر آمد؟ به خاطر که ترکی حرف ت از روی الفبet در آخر است. این خیلی مهم است برای شخصانی که مثلا بوغالتر کار میکنن یا که مثلا کاتبه هستن، نام های نفر را می نویسن و در اول مثلا شاید که اردلاش نوشتن بگیرن و میخوان اون نام ها را از روی ترتیب الفبایی با ترتیب گذارن. در این صورت همین تگمچه را زیر میکنن و مثلا کسی که نامش با ا هست اول همون میاد. علیشیر، اکبر، خب عبدالله، عبدالرحمن، خب اردشیر، خب دیگر همین خیلی رفتن میگیرد. ب بدرالدین، بحرالدین، برهان، خب همین خیلی رفتن میگیرد با حرف ب و گ از به ترتیب رفتن میگیرد از یک لحظه. این تگمچه هم خیلی تگمچه مهم است. خب بنابراین ما با عقیب میگردیم چگونه که بودم خیلی میسته برای جدول ما تغییر نیابد. خب اینجا این را گرفتیم. باز چی موند در این مثلا اگر بخوایم که متن در طرف دستی چپ باشد از اینجا انتخاب می‌کنیم.
матн дар байн бошад инҷо, матн дар ин тараф бошад инҷо, матн ба мисли китоб бошад инро интихоб менем. Албатта инҷа рақам ҳаст. хоб ҳозир хоҳем ки масалан инро дар инҷа гузорем. хоб нигоҳ кунем. хуш омадед. дар байн шуд, дар ин тараф шуд. баъзе чизҳо дар ҷадвал туғри намегиранд. яъне матн ҷадвал одатан барои ҳисоб-китобу барои чӣ аст? бале, нигоҳ кунем дар инҷа масалан матн дар тарафи дасти рост аст. бихоҳем дар байн гузорем, пас инро интихоб менем. бихоҳем дар тарафи дасти рост бошад, инро интихоб менем. бихоҳем ба мисли китоб бошад, инро интихоб менем. нигоҳ кунем, яъне ба ҳамун маконе ки барои мо иҷозат ҳаст бинависем, ба паррагӣ, яъне ба мисли як саҳифа чикор мекунад, интихоб мекунад ва пурра мекунад ҳамро. яъне дар як тараф намеояд. на дар тарафи дасти рост меояд, на дар тарафи дасти чап меояд. хоб ки бошад, аз ин ҷо гирифтем ира. ва ин як лаҳза, як хати дигар бинависем. хоб ин тугмача барои фосила гузоштан дар байни сатрҳо. масалан ҳозир 1/10 истодагӣ аст ва 1/15 гузорем агар. хоб 1/15 гузорем агар, масалан каме фосиларо калон мекунад. фосилае ки байни сатрҳо аст. хоб 1/5 масалан ин хел ва 2 масалан 2.0 боз калон кард, 3.0 боз калон кард. нигоҳ кунем, байни ин сатр ва ин сатр навишта намешавад, чунки яъне барои як сатр ана ҳамин қадар иҷозат ҳаст. яъне ҳозир фосилаи байни ин сатр он сатр ана ҳамин қадар шудааст. хоб боз ҳамун якро интихоб мекунем. дар ин ҷо чӣ аст? масалан ин ҷо бихоҳем ки агар як лаҳза бихоҳем агар хоб инҷа бихоҳем агар ки масалан баъзе аз хоначаҳоро мувофиқи дили худмон ранг кунем. ҳозир инро ҳазф кунем. хоб инашам ҳазф кунем. хоб инашам ҳазф. хоб ки бошад, инашам ҳазф мекунем. инашам ҳазф мекунем. инашам ҳазф мекунем. ва чӣ монд? хоб акнун нигоҳ кунем. мо дар қисмати параграф будем. бихоҳем ки масалан дарси англисӣ кадом рӯз аст, ин хоначаро ранг кунем. меоем аз ин қутича интихоб мекунем. масалан нигоҳ кунем, مثلا زبان انگلیسی رنگی زرد است، رنگی زرد انتخاب می‌کنیم. خب ترکی مثلا کبود است، کبود انتخاب می‌کنیم از این خانچه. خب کبود و روسی خب بنفش رنگ است، روسی رو یا بنفش رنگ انتخاب می‌کنیم. و باز انگلیسی مثلا رنگی زرد است
از اینجا میایم زرد انتخاب میکنیم. خب باز ترکی کبود. خب باز روسی بنفش رنگ و کامپیوتر سبز. همین خیر. یعنی این خانچه، یعنی این تگمچه برای چی است؟ رنگ کردنی خانچه ها. و اگر کدام رنگی که در اینجا پیدا نشد، باز می رویم دیگر رنگ ها نیز در اینجا هست، می توانیم از دیگر رنگ ها نیز استفاده کنیم. اینجا همش رنگ است. کدامش که زیر کردیم یک رنگ نو پیدا می شود. خب و اینجا چی است؟ اینجا برای گذاشتن سرحد یا که همون خدچه بگیم، خب باردر سرحد می شود. سرحد به معنای سرحدی کشور نه، سرحدی که در این مثلا این رو سرحد میگن، اینش هم سرحد میگن مثلا. خب مثلا اگر ما بخوایم که در طرف دستی چپ سرحد گذاریم که خط گذاریم، انتخاب میکنیم. یک لحظه. اکنون نگاه کنیم. وقتی که ما در اینجا بخوایم که این سرحد را از اینجا بگیریم، اینجا می رویم no border، سرحد نیست، گرفتیم. و اگر بخوایم که سرحد مونیم، خب outside borders یعنی به هر چهار طرف سرحد گذاشت. مثلا اینجا میگیم که سرحد در طرف دستی راست نباشد. خب طرف دستی راست، طرف دستی راست سرحدش گرفتیم، خدچه‌اش گرفتیم. خب باز میمونیمش مثلا در اینجا. خب اگر بخوایم که همه سرحد ها باشه این را انتخاب میکنیم. اگر بخوایم که نباشن این را انتخاب میکنیم. دیدستین؟ یعنی اینجا هم اگر بخوایم که نباشن این خدچه ها no border این را انتخاب میکنیم. و خب اگر بخوایم که سرحد مثل جمع باشد چی در بین آزیرک. خب اینجا در بین خب بین بدگی در بین 4 خانچه می شود. در اینجا یک خانچه هست. مهم این تگمچه ها را وقتی زیر میکنیم یعنی سرحد میگذارد. خود در طرف دستی راست باشد، خود در طرف دستی چپ باشد، یا بخوایم که خودمون خط بکشیم، اینجا دراف تیبل قلم میگیریم، خودمون مثلا خط میکشیم و مثل این. خب مثل این. خب با همین طریق یعنی ما از این تگمچه میتوانیم استفاده نماییم. انشالله که فهمان شد. خب اینجا تغییر شکل نوشتجات هست. مثلا نگاه کنیم شکل نوشتجات تغییر می‌یابد. نگاه کنیم دیدسته. خب البته کمی کلان است، مثلا بعضش کمی مایده هست، اما فقط شکل نوشته تغییر می‌دهد. بعدا ما می‌توانیم که از تگمچه‌ای که برای کلان کردن حرف ها بود از اون چو کنیم کلان کنیم یا مایده کنیم یا یا کلان کنیم مثلا. اما این فقط برای نشان دادن شکل نوشته است. خب ما این را انتخاب می‌کنیم به مثل همین. خب اینجا را فهمان شد. خب find از این تگمچه یعنی بسیار تگمچه خوب است. وقتی که یکم کلمه رو جستجو میکنیم، مثلا یکم قاموس، فرهنگ، لغتنامه باشد که در شکل ورد تهیه شده باشد، ما میتوانیم از همین تگمچه درآییم کلمه در کاریمون بیایم. مثلا نگاه کنیم برای ما کلمه روسی در کار، روسی ما داریم در اینجا نوشتگی هست. تصور کنیم که این برنامه ورد یا که این کتاب از 100 صفحه عبارت است و ما نمیدونیم در کدام صفحه روسی نوشته شده است. این را می‌نویسیم روسی. خب اینا فایند تکست زیر میکنیم. الکی رفت
пайдо кард. Нигоҳ кунем дар инҷа калимаи русиро лакай ихтиёр кард. Русӣ. ин ҳам бисёр фоидаи хуб дорад, хосатан дар вақте ки як китоб аст, мо мехоҳем як калимаи муайянро аз дохили ҳамон китоб биёвем, ё ки як мавзӯи муайянро аз дохили китоб биёвем, пас аз ҳамин ҷо интихоб мекунем, аз ҳамин тугмача истифода мекунем. Ва тугмачаи replace яъне ин ҳам бисёр тугмачаи хеле муфид аст. тасаввур кунем ки калимаи русиро мо хато навиштагием. русӣ масалан хоб бо ӯи зада, мисоли гап, бо ӯи зада навиштагӣ ҳастем, бо чиз 61 ӯ русӣ навиштагӣ. Масалан мехоҳем ки ҳамин калимаҳои русӣ бо ӯ навиштаро бо и зада гузорем, ё ки ба и оддӣ аст, масалан бо и зада гузорем. Ва ин мақолаи мо ё навиштаҷоти мо шояд ки аз 100 саҳифа иборат бошад. ҳар як калимаи ӯро мо шишта тағйир дода хеле вақт мегирад. Бинобар ин аз ҳамин тугмачаи replace истифода мекунем. replace хоб калимае ки мо бояд тағйир дем, ӯро интихоб менем, меравем replaceро интихоб менем, русӣ, ва кадом калимае ки дуруст ҳаст, дурустша менависем. Масалан русӣ бояд ки и зада дошта бошад, русӣ. Ва replace all-ро зер мекунем. replace all. Ё агар як ташро мо тағйир дода бошем, фақат replace-ро интихоб менем. Тамом, replace ва интихоб тағйир дод. хоб нигоҳ кунем, калимаи русӣ бо и оддӣ буд, гирифт русӣ бо и зада тағйирш дод. хоб ки бошад, дар ҳамин ҷа фикр мекунам ки кифоя аст имрӯзаша, ва боз дар дарсҳои оянда ин дарсро, дарсҳои компютериро бигем ки идома медиҳем. ин буд дарси 4 аз силсила дарсҳои компютер барои навёдгирон ё худ ҳамон компютер дар 99 рӯз. хоб ин чизе ки мо дар ин ҷадвал тағйир додем, бармегардем инҳоро ба мисли пештараш мекунем, ё ки аз ин тугмачаи баргашт истифода мекунем. хоб ин қадар кифоя аст. хоб ягон гуфтани пешниҳод, тавсия дошта бошед, марҳамат бифармоед. агар надошта бошед, ба ҳамин бигем навори мо ба анҷом расид. соати 8 бега ин навор дар премьера гузошта мешавад. 8 бега яъне 8 ба вақти Москва. чуне ки дар ҷадвал дидестем, дарсҳои компютерӣ дар як ҳафта як бор аст, рӯзи якшанбе аст. якшанбе соати 8. хоб боқӣ дар амони худо бошед. то дарсҳои навбатӣ худо нигаҳдор. эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо. то дидани дидор, паноҳтон ба худо.